Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati slike svih mojih Lego gradova. Ovo je specijal za 50 pratilaca, pa uživajte. Pustit ću muziku i onda prelistavati. Hvala što ste gledali ovaj video. Znači vidjeli ste da sam prikazivao od 2018. pa sve do 2021. i onda jednu iz 2023. kako mi trenutno izgleda grad. Uskoro će ogromni dodaci. Znači video skoro detaljan pregled mog Lego grada. I idući specijal je na 100 pratilaca, tada će biti room tour. Tako da pogledajte da li ste subscribe-ovani. Ako niste, kliknite dugme zaprati i pritisnite na ovo zvono pa će vam ponuditi opcije. Kliknite opciju sve i to je to. Tako mi možete pomoći da se bavim onime što volim, da nastavim da snimam. Vidimo se u sljedećem videu, najverovatnije izlazi sutra, a do tada zdravo i doviđenja.